بله روشا عراقی یا آلوز یا زلال ام دچنه دهو که دکتر سامی ریکانی ماموسه زانینگه مهوانی منه دنباش دکتر سامی دکتر نها روش لبغدادی تو دبینه چاوایه دو عالین کو سیاستی جمی زاخه درخستنه سیاست لجاده بری بدیچه خب پیشان در وان تشتانتین زمان وی روشیت کل بغداد رو ده دست پیکده چاوات صلاة بوتاو كان 24 بين رهجا دسبيكي يعني هل چند اف 11 ما دسبيكي شر بيدا كو بتر الشركه سر مرجعيه شيعتيه يعني سر كيشا شيعه كاد برانبري طرفك كو صدري سر كيشويت كت يادجي مالكيه بدرجه ايك والصراع السلكي ما بين هدو كناكاكيش واد سر كيشا شيعه كتن اتفقوا ناغدا ديتنا من ابجي بو چند ود جريتن كو دم يهندنيه كام هميه تفاصيل بچينش 2000 حتى وشش هشتي اف چند ما بين صدري ومالكي دس بكريا وبشتنجي انسحاب امريكي بويا اجر هندك ومالكي شويه توري اقليميه ايراني جي بخوفه كيشيدن اويج دست صدريه دا بين تدري هر چند بري هنگي پتر پشتوان صدري بونه بس پشتوي قناغدا وبهار عربي بو اجر هند اكون بيجين كسك سركي بباراتنا برجوانديا ايران منطقه دا مالكي بويا پشتوان امريكا الجل يعني ايران الجل المالكي وخدمت كرنا مشروعيه منطقه دا كو بمينيت بردام تايبت سوريا ويمن ومنطقه دا يعني مالكي شتشتي فياي ايراني عراق اخذت دست 2011 اكبر ما بيته في حالته ولهات او تشتمات دست صدري جاجي دست دائنا بودري ديدنامن او مرحله قناغ ديجيدا كو هر هول دان صدري كو جرا كو دي خب كيشتا الصدارات كو بتا حسن نصر الله كي وكي لبنان العراقي او جي متمانا ايران بيبيت بس ديدنامن چه بواري نشد دسخوه بينيدن اوا بترين اكام بيجين اف قناغ ديماي بي بوارياوي وجاشتوي راده ايدي شش شكل نشب نبريكا مؤسسات الدولة نبريكا دز بإنانا باريا إيراني نشيا كو أبريكاس مالكي لادتو أو سركيشي بكتن مالكي دولة كيريا آواكري بشتوانيا اقليمي بدسخو و اینایا ابرکه چوه که قناغه که واسادا بدتشتی ما بدست صدری دا ایکش و اویا کو پتش جاده ولبینید یا ابرکه هاتیا کرن دیدنان برسفدانه که مالکی اطاره بویا و تنسیق کو او جاده کو تو پی هزرکی کو ده پی مثلا گورینه که مجی او جاده های ابرکه اواجی هزا خو قوات خو بو لاین صدری دیار کرد بو لاین داخلی اقلیمی دیار کرد کومجی او چنده های ادین معنی چره که دینین جبلی ام زفرین حواره و دانستاندنه یا کو او ابرکه صدری بهیدی بو چه حوار چه دانستاندن اکه بیتا کرن الا ضررمند مازند صدری بیتن وسط بیتن باشه دکتر تو باور دکه دکتر تو باور دکه کو دیالوگک دمک نزیک ددنا بین هر دو آلیان ده ببه كوجي هفودو او قاس دور النوع يعني بديتنا من هيك بديله كتسري خدا يداناي هيك شو بديتنا من صدري وسط بينيتن اكي هاتو شو بردام بو دانستاندن انكار بكتن دي بتا اجر هندي او حكومته في بردام بيد وبرلمان باعتبار جماعتها اطار كنترول سلكي بشتين سحابوا دي شلل اختت كاري ودا نشر رجريه بجريتن شركه دينينكو او حكومته في بردام بيد اف حكومته فيجا بيجي بتر اوان كو وزير الصدريه دا وكاظم يجي بينيتن كو ايكش اكو بيجن سر تواريخ وحسب كتن حتى رادك قالك مازن معناه بينيتن مدة دا ديشيتن او كنترول واقع عراقي كتن ومجبوك يعني دي كو بيجريه انجي تنازلات ابو بكن في چندي اما مقابله نخي او يهولديتن كو في چند دست دا بينيتن كو ابركش بريار اويا اطار تنسيق رساله ايكش او بكو حكومتك كوش بيقونا خلاص بحكومتك وقتها خدمين بتا دامازراندن ودا خاز لعن كردي كي خطابك بو سنا بو كردا كو ام ابركا دست بين ريكا شارك حكومتك يا خدمي حتى هالبجاتنا معناه همي مشكله همي كس يعني سروان وقاط خالد صدري قوتي كس يعني مخالفين همي بيجن ما همي تشك سازي فيتن ام همي دا خازويت كان هالبجاتن جي اكد
چارچوب دستور و دساتیر و اودیت قانونی بنا کردن ما چه مشکل گل بداینه بعد جماعت صدری او بینید که هاتو چو پنا بو دستگاه دستوری و قانونی هاتا دان او وید چند دست خوانه اینیده هاد دستوا بیت او جماعت اطار و تنسیق جاک و ده کنترل واقعی کن معناه او پنا برن بو ریکت یاسایی او زایتن دی زرالمند بیدن نقطه سرکی دویدا صدری بل بچنده پناه بو چد بتن بو چاره کرنه که میجویی یا دینی بو چاره کرنه و حالتی و رویش چه دشتی؟ رویش واره که دیترید ابرو که همی لاگی واشتن آنجی اشارت دن هنده صدری بجنه کولا مجی او وید باید تفیب ریک رسمی بید یاکو صدر دبیجه دکتر سامین ایرو داخیانی مقتدا صدر هبو مقتدا صدر دبیجه گر هون چاکسازی اتخوازن ام دسته خود ریجی ودکن بو خلک کو دناو چرچوه هدا هنگی دنه لی سرکردین و گندلن سرکردین و کاری خراب کرنه ام بوان را دست دیالوگی دریجی وان ناکن یعنی وی روشگر تجمره بنر مشكلة بله يعني افلق خلاص سركيه امريكا الصدريه همي هولتوي دسبيكي حتى فيغافي مشكلات سركي انها همي سركيشه جماعه ايطالينا بتر مالكيه حتى في دي ما هي في دسبيش خليه كربو قبو عامريجي قلت ازي مستعد مهين حكمتك بيك بينن بس جماعه من وجماعه دعوه باعتبار مالكي او جماعه بلال جنبن ام مستعدين ام همي برينا خوين حكومتك بيك بينن معناه اي بتر اشارات بي مالكيه في دا صالات ناچه بيتن چه وقت سيبرك مالكي بيت چه مالكي بيت اي بلي فيغا بوچي يعني السوداني قبيلنا او حسب كت او سيتاف كمالكيه يعني كبيتن مجرد هم او شخص که بس همي تشتاد مالكي كد بربي چندي خو پیشاندانا حتى يا تري يا خطبه شوي يعني سرفي اجريبو كاف حكومه نهتا دامز راندن چونكو معناه مالكي جاكوت زفريفا او اشارات دا چتشي فيتن اف شارع جادا اطارجي بدس خوبه بكيشيتن و اشارات شدا اشارات كبر خد نفس النقطه ده النقطه يت الصدري برسفدان انجي داخاز لاينت اطار كر قلت ماهين برخد خطابك ديني بنا ماهين درخواست کرد وینا و امجنا درخواست کرد وینا که ظلم و تعدای فساد راکین ما امنا رساله حسینیه ما نه حسين دجي يزيدي بويا معناه او جماعه حتى بقى حكم كده هل وكي يزيدنا وظلم فساد كان بيتف يهين سرفي اساسي قال مره كبن برخده كي باخذ نقطه كدي بنده يقولي نبرك هيئات مؤسسات الدولتي معناه ابو بقى همي بالوس كري صدريا همي بجني الصدري شري سلاك درستاينينا يدخل زويت كد بس اليات نينن معناه اكبرك دستگاه دستوری قانونی نبیتن پادشاه اتشت چرای دکن او چه مبرر داتن مبررت که تا شوراش کما دینیه بفريكت مسألة دستوري أبا حلنا بتشنك أو كنترول هم ياكري شا يزيد السيطرة سهمي تشتاكر بنا بهند الشوراشة حسيني شوراشة كا يواسا بكوفا دزقا وكسا هم يانهليتن معناه ناچه بیت امریکا دستگاه حکومی ام پناه بوی بین بوچاک سازیه معناه مها پناه بوابل بیت وی ام شورش ولد کن بردام بی حتی اب تنازلت کنش حکمرانیتی و افتشتایی دیتنا من گلک اب زحمته ناهتت آرادنا چه بیتن ده هر مثلا یا اما بردام بونا وی وضعی حکومات و فقای بردام بیت یا اما ده حربک اهلی چه بیتن دیتنا مجی واقع دولی اقلیمی ابد ونا کن حربک اهلی چه بیتن بر بچند اف آلوزیا ده پتر دون کشید یا اما خیاره که دی های احتمال پرلمانی يعني برلماني بجاكدي دانستاندنا برلماني لانت احزاب الراجي بكن احتمال الهفلير العدكدي رينشتنا برلماني دات بكتن دا سروتي كوماره بيتها البجراتون وجاكدي حكومات بيتا دانا ديدنا من ابيكش دا خازت اطارنا ودي حتى الرادك لان ديجي قالك القل يعني الراجيله بس هم يدفتن هدو لان الشيعي اجتنا من فين راجيبون چه بيتن او چندانی چاهده کند افروجت داده ابدیار بیدن بله اسپاسیاتت کم دکتر سامی ریکانی ماموسه زانینگاهش دو هوکیل گلمه سپاس بودن سرچاوین